Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Gretchen. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Mamartek kan babaero ti amak. Saksiak iti kanayon a panagapada iti inak. Iso nga ingkarik iti bagik. Ajak to makiasawa. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gretchen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagbayag mo nga da lumabas a lukan. Maladaw ako niti trabaho. Awan na nga ruta, ipakan mo ka na di anak mo. Maalapay laong ti agbabae. Ay sus, nagsapa mo nga agap-apa da kita. Babayin ka na kitaglaro sa tataw. Nalipatan dan samot nga aday iti igit ti kalsada ti balay da. Di ba ka matangan? Apo, Kapay laong ti nakiasawa. may sapay day ta arason. No apay ajak kayat ti makiasawa ako nak. Hay, never. Apay balasang ko. Awan mo't lang ti mauray may ngayam amom kada kami akaayan-ayat mo. Talagang awan uncle, tawan planok ang maki-boyfriend. Anya? Ay sos, alangan nga bakbakit kalata na balasang. Talaga akas ti planok uncle. Anya? Ay, kasapulam latamot ati katakunay-nay mo. Kasanaw ninton bumakit ka. Bayan yun day taas sa asawa, uncle. Makasapulak tupay timang pasakit kanya kalalaki. Saanen? Ay, una yun. Nagadulakit din aya ti masikuran iti saan ko apan naki-boyfriend. May saak ditan, Gretchen. May sakamot. Pakasikuran nyo aya, katyak nga rod kayat. Sayang ti pulim, friend. Sapay no din nagpintas ka. Makiasawa akto, inton pumuraw jay uwak. So nga urayan nyo day ta. Makaammo ka manlangan. Sige ka, bumakit ka ngagmay-may sa. Di uray man. At least, awan asawak apag saksakitan ti ulo. Manang, rumuar ka dito yung kwartom at dabisitam. Asino ko ma? Awan mo tinamnamaak nga may taarabi eh. Basta da. Iswa rumuar ka, taing kasangwin. Asino nga min aya? Rumuar ka ngamin atap no makitam. Di ka pa lang amin ibagamot no asino. Ni Manong Roldan. Umay nakakano pa siya rin. Anya? Ay, nagdagulit mo't day dya taon. Binasted ko lang arudon. Ay na. Urnusam kat tabagimon manang. Taing kasangwin ti bisitam. Nasingpat mat ni Roldan anak ko. Apay, awan ka diti tsansa anakan ka. Ay nananang, imbagak matan nga awan planok ang makiasawa. No saan ka ang makiasawa, kat awan anak mo. Asinon to nga raw ti mangaywan kan ka inton bumakit ka. Ay nananang, saan man aday tati pagparparikutan nyo? Ay, mapmapahanan ti tawon mo, anak ko. Adamot ten natalgad apang gadam. Anya ti Serbina Panawan kayo nga... pay lang dito'y nanang. Adapay aramidak iji silid ko. Makauma ti tattao iti aglawlaw. Apay manan. Awan lakat pakasikuran dati panakiasawak. Di da ka di maawatan di imbagak, ajak kayat ti makiasawa. Concern mi kan kadayta. Kat, agyaman naklatan ngam ulitak manen. Jak kayat ti makiasawa. Ala, no iso ti desisyon mo. Narigat mo at no pilitan da ka. Talaga kay kayat kung ti agmay maysa. Ngam tay makabiro kakto ti manluloko, sadot, ken adot bisyo na. Hay, sakit lat yung ulo dayta. Anya ti may baga ni antinanang, nasabat ko mat di tarwar. Inmay na inyawes ti panagkasara dya inaudi nga anak na. Aya? Si Kangay nga ta, anak ka. Aday ta kayo manan nanang. Apay asyak manan tinakita yo.
Kaya't ko nga rodan ti maadaan iti apo kaw. Paulit-ulit kayo mo't nanang. Imbagak lang arudon kada kayo ti rason no apay ajak kayat ti magyasawa. Anak, saan nga agpapada ti lalaki? Saan aga po tamamartek kan babaero idi ti amam? Kat saan na akayat asawon akas jay tumot a klase ti lalaki ti maasawam? Ay, basta nanang. No kunak nga awan planok ang makiasawa, awan nga rod. Kat saan dak ko maapilitan, iti kayat yo ang mapasama. Gretchen, si kaman lati umatindar inton bigat iji kasar ti anak ni natay. Ay, agsakit matan ti laslasag ko. Kasla mo lagtrang kaason. Masadutak nanang. No jay regalo tayo ti pampanunutan nyo, ipawit kong tulaangan May mayat matlaan o adda ka. Tapno si ka ti representative tayo a pamilya. Kita at nga rod no magagatak inton bigat. No masadutak, ni Lester tulangan ti ibaon ko amapan. Ay, adda ka no isamsambot da a project da. Iso ti imbaga na itay, idi kinasaritak. Kasta ayan nanang. Iso nga rod bareng mayat ti ririingak inton bigat. Tapno makapana. Gretchen, awan ka di ti madmadlaw mo. Nga? Itay nakapayakit kitaan dyan lalaki naka-polo shirt, iti navy blue. Agtal na ka man ditaani. Agpayso ti bagbagag. Itay nakapayakit kitaan. Talyawam ang amin. Ay na, nagtarsi ka. Ay naani, agtal na ka man dita. Kita kat di no mabalinan ti mapanmangtad iti regalo, tamapantan. Kat ni, makaaw-awid ako. Nagbayag damotan na iyo ti lamisaan para kadagiti akitot iti sako. Sabi na kabudo. Wan nga ron. Hi, ladies. Hello. Hi, Miss Lady in Red. Uy, Gretchen, kasarsarita da ka. Hello? Pasensya kan sir Ada supsuplada na ngamin to'y gayem ko kat. Ayos lang. Siya ni Marvin. Ay, siyak ni Annie. Ken? Iso ni Gretchen. Gretchen. Nagpinta sa nagan. Kasmad lang iti akin nagan. Ay, ani, intan. Mabalinan ti mapan agibati iti regalo. Good morning, everyone. Morning. Oh, apay nga ada sabong iti lamisaan ko. Naggapon na daytoy. Kitaam baka da sutor mo. Sutor nga ibagbagamat. Uy, ada nakaipit notes. Nan, basaak man. Every time I see a beautiful bloom, it reminds me of how wonderfully you've brightened my life. Ha! Corny! No, sino man tinang ipatulod ditoy, paglulukwandak sa laang manen ako nak. Uy, saan mo't siguro Amangan no nakayawan kan ka. Manang, anda bisitam. Makaturturog akong Lester. Dinakman singaan. Adda nga rod bisitam. Alangan mo't adi mo sangwan. Sino? Jakam mo. Marvin kano tinagan na. Namam mo yung kano ije kasaran. Marvin? Sino mat nga dayta? Awan mat malagip ko. Ingka ngamin kitaan Darasem. Tapno saan matuokan nga gururay kan ka. Naimbag nga oras mo, Gretchen. Nakasingak samet. Adaman damagat? Sika ka diti nagipatulod iti sabong iti office? Wen, sapay ko mata magustuhan. Kasano anaamon ti pagtrab-trabahwak? Kastamot ton ti balay mi? Di ka ko magumura Ngam, dinamag ko itigayam mo ani-ani. Ibagakon kan ka, sir. No plano man ti agaram, ipakpakaunakon nga awan tinamnamam. Takas iti kanayon ko nga ibagbaga kadag iti agar-aram kanyak, awan planok a makiasawa. Si kaanya, di mo urayan aguraan ka. Taapay. Kunyari ka pa'y lang dita. Nagkuna nga ibagam amin ka ni Marvin ti may papan kanyak.
Amom lang nga rodon ajak kayat nga adaagaram kanyak. Nagdamag nga ron. Alangan mo tajak sungbatan. Ay, masurong nakatalaga ka. Padasam ang amin nga ikanti chance ni Sir Marvin. May sala ang tisongbat ko dita, Ani. No way! Di ka di mo umangom-umay dito balay, Marvin? Santo Apolos, Gretchen. Jak tumaumang o may mangidarirag iti panagayat ko ken ka. Imbagak meten nga awan planok ang makiasawa. Uray kas tati bagbagam. Sana ka sumuko. Uray ka mabaliwan dayta desisyon mo. Makamu ka. Ngam dinak to ko mapabasulan. Taidida mo pa'y laeng. Imbagakon kan ka nga awan iti bokabularyo ti makiasawa. Kas itinakunak, urayin ka. Anya ngayon, Gretchen, nasurukan ang makatawan nga agar-aram kan ni Sir Marvin. Katanya ko maita. Imbagak mo't kan kwa na nga awan namnaman na kanya. Talaga ka di nga awan ti uray may sa adot-dot mo, asumgar kan ko, ana? Kwa? Sana makasungbat. Kaya't nasawan, agayat ka madtan. Anya? Uy, saan na? Oy, sus! Mabasbasak ka dagiti matam, friend. Nabayagtan nga agam mo. Iso akabisadok amin agaraw mo. Anya tati aramidag, Ani. Panagkunak. Agayata kun ka ni Marvin. Ha? Kunaktupay kat. Kat anya pala ti aramidam. Aklo na mon atag kasar kayon. Kasaradagos? Wan isumat la ti turungan na. Apay pala pabayagan nyo ngay. Mabainak. Pagbainam ko ma. Gapoy timbagbagak idi. Ajak tumaki asawa. Kababain. Intang-tangsit ko pa'y matngarod nga imbaga ajak tumaki asawa apulos. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Alangan mo't nga isakripisyom ti ragsak mo. Gapula ang kadagita nga imbalbalikas mo. Sungbatam kit din ni Marvin. Talaga? Agpaiso ka di tinangag ko, Gretchen? Wan Marvin, Oh, yes! Kamaw dyanan na. Sinungbatan nakmatlaangan. ikarima din akto pasakitan Wen, Gretchen. Ikarik dayta. Jak tupulos agaramid iti saan mo akayat. Kasarita nga rudin dagiti naganak ko. Tatulagan tayon ti panagkasarta. Anya? Ay na, kunak no talaga ngagbakbakit ka na balasang kanakan. Kababain nga rod, uncle. Taimbagbagak idi ajak tumaki asawa. Jak mo't natungpal. Gagangay lang dayta, balasang ko. Sana dayta ti panunutem. Kahit kano nga iti plano yu apa nagkasar. Idardarasyo atan ay manuntitawen mo. Wan, uncle. Umay tundumanon da Marvin. Ay nasaya at no kasta balasang ko. Ay na, maragsa ka na para ken ka. Anay, pagsakit mo ito di tiyan ko. Hanggang nakakangatan. Marvin, agriin ka. Marvin, Apay ka di, love. nagsakit di tiyan ko. Hanggang nakaksamot dun. Anya, kasta ka di. Ala, agsagana ka nga rudan. Tamapantan niya ospital. Nakasaganan dagiti gamit ni baby. Mabit lang nga rod. Tayo nakirwar tilugan. Darasam, anjakon may turan di sakit na. Anjak mawawatan na no ayan tinasakit. Maturog kan, love. Isa akong ti makamo amang paturog kini baby. Sana bale, nagdedematan. Syakon, sikati maturog. Tamasapa ka pa'y nga sumrot iti trabaho minton bigat. Sakun, alakit din. Maturog kan. Agyamanak Marvin, takaskan ka tinagbaling nga asawa. Sa anak na agbabawi anak i asawa kan ka. Asus,
Agdrama ka man in love. Alakit din. Maturog kan, tapno makainanakan at ten. Naimbaglakit din, tanasaya at alalaki tinakiasawaak, Mr. Lonely. Kat makunak anaragsakak, gapo taman ng ipateg, ken awanan bisyo ni Marvin. Alakastain, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Gretchen. Agyamanak pagam Gretchen, iti dayto apakasaritaam, ket kablaawan ka. Tanaragsak ti binangon yo a pamilya kini Marvin. Ket ala, sapay kumatag tultuloy ti pammateg, ken respeto yo iti tunggal maysa. Tapno agnanayon met, ti ragsak yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gretchen. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.